Oni još nikada nisu nastupili u Gradišću i većini gradišćancev su oni vjerojatno nepoznati, iako jur postoju prikvrtalj stoljeća. Govor je o grupi Gustafi iz Istre. Pred kratkim su gostovali po prvi put u Austriji i to pri festivalu Balkan Fever u Beču. Muzika grupe Gustafi je autentična i puna elana. Muzički razvitak benda je šarolik. Grupa je od jedne alternativnog punka, avangardnog, preko svega i svačega došla do jedne muzike koju više ne znamo kako nazvati. To zadnje vrijeme volimo zvati freak folk. Iako se je njev muzički stil razvio u toku ljet, Gustafi ne moru zatajati istarske korijene. Ja volim iskreno pravu etnu muziku, onu autohtonu, a te sve druge varijante nisam baš ljubitelj toga. Ono što izlazi kod nas, što je vidljivo, to izlazi iz nas. 2007. leta su Gustafe odlikovali nagradom Porin za najbolji rock album leta. U 28. leti su Gustafi snimili jedan DVD s videoklipi i 9 kompaktnih ploč. Posebnost ove grupe je da ima strašno vrute ritme, a jezik na kom jače je istarski, dakle dijelom dosta blizu našem, dijelom se uopće niš ne razumi, ali to je isto veliki uzrok da se sozusagen onda, tako rekuć, pogledajte tekste pa se će novoga nauči, to je istina, a muzika je jednostavno jako zanimljiva i jako vruća i lipa. U ljeti na odmoru sam je konačno vidjela uživo, a to je bilo zaistinu super. Mislim, na CD-u dobro glušu, ali je zaistinu band koga se mora jednostavno vidjeti uživo kad ti štimamo načinjaju, to je nevjerojatno. U skoro 3 desetljetji je u grupi Gustafi sviralo čuda različnih muzičarov. U aktualnom sastavu nastupaju 102 leta. Jedini, ki su ostali od originalne formacije, su bubnjar i brati Vlado i Edi Maružin. Zapeljača grupe je muzika gorja od droge. Ne mijenjamo svijet nekako kao da mi se čini da mi ipak ne možemo promijeniti svijet, ako ga možemo malo poboljšati, onda samo da dodamo malo pozitive i veselja u sve to skupa, a sa nekim velikim parolama nismo nikad izlazili, a šta ide dalje, to imanje. Dogovoreno je da će grupa Gustafi Kjetu opet nastupati pri festivalu Balkan Fever u Beču. Tim smo jur na kraju današnjega hrvatskog magazina. Lipa hvala da ste nam se opet pridružili. Želim još lipu nedjelju s Bogom.